Menta perlokan wara HP ke kubur. Ya teliu Putin ber Xi Jinping ban support ya ke Iran. Tong ini sangam. Happening ke tema Iran Israel, Presiden Putin ke Rusia, baru Presiden Xi Jinping ke China. Ki pelong ya ke jengkeren. Putin ber Xi Jinping ki ya keren ya ke jengat pelong ke tema Israel Iran. Bat kiwe-kiwe ki isu leng bagapun. Ke Rusia ke ong baro arngut. Putin ber Xi Jinping ki penram jur ya ki strike ke Israel Iran. Putin ber Xi Jinping ki ong ba. Ka Israel ka penkhen ya ke jeng aibor ka United Nation. Bat ya ka anjo ka perthai. Kinong ilam ke Rusia bat China ki ong ru ban penkut no kumni ya kathama bat wan biang sya kabut san perthai ha ka ji dei kawe Xi Jinping ong yu Putin ba ka jing sange ya siat ka dei ka bah khmat do ya ka Israel bat Iran. Kan mau Putin udon ke jidai ke bayar jan baha bak Iran. Bat Putin uterwa ya lade kum unong penyesuk syaka Iran bat Israel. How to yo baladam? Putin upun call yu Netanyahu bat yu Pezeshkian. Bat uterwa ban nyerap pensange no ya ka situation happening ka Israel bat Iran. Lajar kata utrom ukuntaj jangan ga idea Putin. Ban persyang penyesuk ya ka jekun happening ka thama Ukraine. Hadin kisin jamu Putin. Ka China ka kanya turik ujun ka ong baka kloy ban long kanong penyesuk. Ka China ka ong baka kloy ban trailang bat barok ki parti ha Middle East ban wara abyang ya ka jingsong suk. Ha gawai pat kaliang ka thama ban nya japreng ka Iran bar Israel ka lapoy sya ka prasngi ha ka arpo turik ujun. Spangut ki breu ki balayap ha Iran. Kat ba katu kan ha Israel ha ki missile strike bat ki thma suny. Khubli shibun story tala London Network.